الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kitundu ekikulembeire tuba tulikunonera nti abawala bano Allah subhanahu wa ta'ala abasikisa mu ngeri nningi. Omuwala asika nga maama nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akoba. Tubone mu aya dikulembeire nti omuwala afuna bibiri bya kusatu kasaba babiri ate yafuna ekitundu bw'abanga mulala. Baba afiire oba maama afiire yaleka abawala abo. Ate Allah subhanahu wa ta'ala asikisa omukyala nga maama. Aya kuba nti wal abawahi likulli wahidi minhuma sudus, nti omuzaire omuntu bw'abanga afiire nga abaire ali kwa abaana abazaire bano buli omu baba ni maama afune kimu eky'omukaaga. Kitegeeza maama ng'omukyala wanaafuna ekimu eky'omukaaga ku maali ye. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu. Era Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku mwana omuwala nga maama yakuba nti singa omuntu aba afiire mukyala n'afiire oba mwami n'afiire yalekawo nga tazaire mwana emaali yesikirwa bazaire be maama afunaku ekimu ekyokusatu. Kitegeeza omukyala we n'afuna ekimu ekyokusatu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yakuba nti fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu. Omuntu afiire aye nga alina maama we ng'azira ku mwana aye nga aliwo ni maama onaafuna ekimu eky'omukaaga baganda be batwala emaali esigaire. Allah subhanahu wa ta'ala era yayongera yatukobera nti omukyala walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad, nti abakyala bafune ekimu ekyokuna singa omusadde aba afiire yaleka mukyala we. Mukyala we afuna ekimu ekyokuna abasadde aba bafiire babanga babaire bazira ku baana. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Bwe baba bafiire baleka wa abaana omusadde afiire yaleka nga yazaala olwo abakyala be baba bafuna ekimu ekyomunaana. Kujanga tulaga abakyala be bajanga bakola ki basika ku maali y'omuntu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatukuba nti in kana rajulu yurathu kalala aw imra'a wa lahu aw ukhtun falikulli wahidi minhuma sudus fa in kanu aktharu min dhalika fahum shuraka'i fi thuluth. Allah subhanahu wa ta'ala yakwati singa omuntu afa nga ali mulala yenka azira kubazaire ate azira ku baana wetetaka kalala man laysa lahu waladu wala walid. Omuntu okubaawo nga tiyazaala ate nga azira kubazaire te azira ku mwana azira kubazaire aba mulala yenka bwedengedenga oyo omulala ati aye nga alina baganda be alina baanina alina muganda we alina mwanina falikuli wahidi minhuma sudus. Bw'abanga alese omulala oyo mwanina oba muganda we afuna ekimu eky'omukaaga. Fa in kanu akthar min dhalika, bw'abanga basika kwa ubanji olina baganda bo nga tiwazaala ku mwana baba wazaawo maama wazaawo baganda bo n'abaliwo nga bangi abawala bangi abalenzi bangi fahum shuraka'i fi thuluthi. Allah subhanahu wa ta'ala abawe ekimu ekyokusatu. N'abawala bano nga balina baanina bayibwe nga basikira emaali ya muganda waibwe oyo ataazaala mwana ate nga baba we bwazirawo mu kugabana emaali eyo bano babeeta abaana ba maama. Abaana ba maama nabo abaana abawala n'abalenzi nga maama yabazaala eruuyi yaida ewaimwe iwe yakuzaala eruuyi. Kati bw'ofanga n'abaliwo basika emaali we baba abangi bagabana kimu kyakusatu aye nga mu kugabana ekimu ekyokusatu ekyo gazasuukuluma ku mwine. Kitegeeza ere kaida gitubaine mu aya kuba nti lidhakari mithlu hadhil unthayaini tekola ku baana ba maama wabula ekola ku baana ba maama ni baba n'abaana ba baba n'abaana b'omufu. So bano abaana ba maama eyo kaida tebakolako olw'okubanga bo baana ba maama ba kika kindi ate ni kino kika kindi. Ayo olw'okuba nti balina alaaka enkola ekintu ekibagayita maama basika aye nga gaza basuukuluma ku banaibwe abawala n'abalenzi. Tubagabira kimu kyakusatu bwe babanga bali abaana basatu buli omu tumuwa ndalandala omuwala n'abalenzi. Era Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti inimuru halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun. Wale twogere ku baana ba maama nga omulala afuna kimu kya mukaaga bangi bafuna kimu kyakusatu bagabana bonabona. Kati omuntu oyo kalaala era azira ku mwana ate nga azza bazaire be asobola okufa yaba nga alina muganda we
muganda wono oba mwanina nga bagayita baba ni mama. Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti inimru halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Omuntu bw'abanga afiire ng'ali mulala yenka, laysa lahu walad ng'aziza ku mwana, walahu ukhtun aye ng'alina mwanina, mwanina oyo sawa'u shaqiqa aw al-abu, mwanina nga bagayita baba ni mama oba bagayita baba yenka, falaha nisfun afuna ekimu ekitundu ku maali, mataraka wahuwa yarithuha ekitundu ekyo kyasika. In lam yakun laha walad oyo afiire bw'abanga aziza ku mwana, fa in kanata ithnatain bwe babanga baanina abo babiri, falaha thuluthan bafuna bibiri byakusatu, mimma taraka ku maali eyo omuntu gyalese. Wa in kanu ikhwatu rijala wa nisa bw'abanga aleseewo baganda be abawala n'abalenzi, falidhakari mithlu hadhil unthayain. Olwo ni Allah subhanahu wa ta'ala akoba baganda baabo iwe otaleseewo mwana aye ng'olina baganda bo ku baba ni ku mama, baganda bo ni baanoko, olina baanoko ku baba yenka, bagabana lidhakari mithlu hadhil unthayain. Aye bwe babagabana bano bwe baawukana baba ni mama nga bano bandi bagayita baba yenka, abo bano abagayita baba ni mama babasuukulumaku. Kitegeeza nti bano baganda b'omufu abagayita baba ni mama we babaawo, baganda b'omufu abagayita baba yenka baba tibasika, olw'okubanga nti bano bali akrabu ila almayit, baba bali kumpi nno n'omufu okusinga ku bano abagayita baba yenka. Bano abagayita baba ni mama betweta akwa, bamaani. Lwaki bamaani? Yudira bikarabataini, batuuka ku mufu nga balina enduyi ibiri, jihatul abu wa jihatul bagayita saidi ya baba, bagayita saidi ya mama. Ate bano badhaif ba ahul abu, baganda b'omufu ku baba, baana b'omufu ku baba, abo babanafu olw'okubanga yudira bikarabatun wahid fakat wa huwa karabatul abu, nga batuuka ku saidi ya baba nga babita batuuka ku mufu nga babita ku baba yenka. Kati okusinza ku budulizo obwo n'emigabo egyo gye tufunye, kino kiba kitegeeza nti omwana omuwala asika ku maali y'abazaire be, n'omwana omuwala yeena bw'aba afiirenga ye abaana be bamusikira. Kati kino kiba kitegeeza nti omuwala emaali yona yona gy'akuŋŋaaniiza yasika ku baaba we, baagimuwanga mahare, yagikola, emaali eyo yona 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 agigayitayo abamaali ye. Bwe bamaali ye ye n'abateekebwa okuba nga bamusikira, n'abakola ki? N'abasika emaali eyo. So titumutera ku kakwakulizo nti baba bw'aba yafa bawala be tibafuna ku maali ya baba waibwe. Okutoolamu nti abawala tibasika ku maali ya baba waibwe, ebiseera ebisinga wano nga kalicha yaife wano e Busoga abantu batera okuba nti abaana abawala tibasika itaka, nga begemye ekigambo ekikuba nti eitaka maali diba itaka lya kika, n'ekika kitegeeza nti baba n'abaana be, buli baba yenayina gaali abaana bo n'ekika kyo. Kiba kya bulyaza amaanyi abaana bano abalenzi okukoba baanina baibwe nti tibasika itaka lya baba waibwe, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala abawa emigabo mu maali omwo. Bwe bulyaza amaanyi okuba nti eitaka lino abaana ab'abawala omuwala afiire abaana be batwala omugabo guno maama gwe yasika ku baaba we, era baba begemenkereza nti ali kujja bukojja omwana ono okuyida okusika omugabo gwa maama we gwe yafuna ku baaba we aba tagiire bukojja. Lwaki aba tagiire bukojja? Maama we yafuna omugabo, bw'afuna omugabo kitegeeza nti emaali ye eba ti maali ya mwanina, yasika ku baaba we yamugabira, oba baaba we yafa nga tamugabire aye yamusikira. Mu kugaba kwa sharia omuwala oyo yafuna omugabo ogwo. Kati bw'aba agufunye abateekwa okuba nga bamusikira akrabu ilaiha, abali okumpi yaali, naddala bw'abanga abaire ali ku abaana abalenzi, kubanga omwana omulenzi bw'abaawo aba n'amaani agatoolako abantu abasigaire ku maali.
nga bwe twakoba nti abasaadde bwe bakuŋŋaana bonabona basaadde basatu n'abasika baaba omwana omulenzi ne zawuju omusaadde omufumbo. Kati kino kiba kitegeeza nti omukyalo ono ayasika ku itaka lya baaba we ate nga baaba we oluusi yamuwaako omugabo, kiba kitegeeza nti omugabo ogwo gwa omuwala oyo alina mutabane we atwalira obuvunaanyizibwa obw'okusika emaali ya maama we. Kati bw'asika omugabo gwa maama we guno Allah subhanahu wa ta'ala gwamuwa mu Qur'an nti fa in kanat wahidatan falaha nisfu, omwana omuwala bw'aba mulala atwala ekitundu ku maali ya baaba we afunye omugabo ng'omugabo gwafunye gwa itaka, afunye omugabo nga baaba we yamuwa ku itaka eryo, omwana ono bw'asika emaali ya maama we aba tasse maali ya bakojja be, aba ali mugabo gwa maama we ogutali maali ya bakojja we. Awo nkubira omulanga omuntu yena alina endowooza eyo abenga atya Allah subhanahu wa ta'ala, abenga tayira mu kulyazaamaanya abantu naddala abaana b'abawala olw'okubanga tibateekwa kubanga batwala byabugaga bya baaba waibwe. Allah subhanahu wa ta'ala abibawa, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala ni mwene kututonda nasinga atutegeera kyonna kyaba atulagire kiba kituufu ate nga tulina okukikoleraku ng'abaikiriza. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.